Anokyewaa. And now we see sure y'all have dreams. He never changed. Forever. So Bible need me come on. And then me know be kan worry asem. Obi be ka se na de Maame Anokyewaa de na na be kan worry asem. Tawa na me wo wiase na me ya worry program. Onyame ama me akwanya. Ema me de onyame asem. Ene wo be kan worry asem ene. And in the Bible no. Maybe your Bible no ko Genesis. Be your Bible no ko Genesis chapter 3, I think. Be your Bible no ko Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 verse 21. Obi baka se na de Maame Anokyewaa na de na. Me kra me nware yo na na ye beka ware sem. O de to boy. Ye be wie no. Na wo so wanya wo de afrim. Ene ye be di nkomo. Bible say aware di nipa bebrebe ko gem. O say aware bebre e di nipa ebe ko gem. Enti se heaven na ye kono aware so di akotene wo mpa. Enti se Bible say aware di nipa bebrebe ko gem dia ene wo say tackle aware so. Na ye hwe ade bi e wo ma ade ye be ko gem no. Ye yi ye ho free ho. That's why I'm here. We are saying, "Na me can worry some, na me can different, na me for unyame asam mem." But any munyam kan unyankopon say we be mani wo na sem. Ah metumi no wa besua worry e unyame asem. Because our worry so e kan Kristo som ne ho. Nti se Bible say worry di nipa bebrebe ko gemu dia. Ene na stronghold bi e wa worry mu na wo se tackle no. Ni yesi ne kwan se de be ya. Ennam ne so e ma yen ko gem. And that's why I'm here. Wa worry any wa worry obi a ten waso na onyankopon wa asem ni bi e de ma wo ene dai na ye nyina ye ho aduro nti every corner bi e be stop here not to go to heaven no I was see a tackle e ho I was see si kwan I was see hu kwan e be fa so a ye be nante e ho no nti sa worry kwan mu ho toro na be paya me yakogem dia ene ne was see a tackle e ho so na yesusom ni hu kwan ye be fa so a ye betumi agina na yankon him na yanko sayim enti bi o Bible no me pamo chaw sanyum ne wasora ma me nhunu sanyum ne wasora ma me nhu. Oh mercy Oforiwa, God bless you from Ghana, God bless you. Yes mu tie ya etwemu pa, God bless you. Onyame nhyira say wo boka na wo de tie, God bless you. Now I hope say you be na onyame so nam saye so na wakasa chro nti fra obi bia no on join here and I make catch so money for him pay the air na he can stop us in the middle. Yes, stop here ya sign bra nebra betie bi set line ne katia, don't stop, keep coming. Line ne kate ekwa, don't stop, keep coming. Na ebe wie no na onyankopon so enya bibi e di ama bi o Bible no ko Genesis chapter 2 verse number 21. Me be kind of brofono. Was it, and the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God has taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man." Osi onyankopon de na ho etu nipa so ema odai na oyi ne mfempade no mu biako e de bo oba oma na ho to ne so ema oyi ne mfempade mu biako e de bo oba na wo Adam hu ye no oka se we ni mi dompe mu dompe we ni me honam mu honam na 24 ne yenko was see therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Was he saying tina obabeja neja enene na ho na okoka
ono ani kunu ana na yire ho no ma be ye honam ba ko so what you say na ye check sa niema we ya people call aware and the meaning say onyame be na me so break it down certain things ama ye hu said the aware na etitie aware ya de bia e very excited say oba pia bonten na wonya kokoduro ba ne maame ni mbeka se bere ma bi akia me wo so opamia na se ye hwehwem na ye kwampa so a ya na ya de a ye nigi sempa enya bro ya na ye nigi pa se bere ma pia bonten na okohia oba na wonya kokoduro ba ne papa nim ebeka se papa me hia oba bia a me pesa me ware na ya na ye nigi sem se ye hwehwem na ye kwampa so a ya na ya de a ye nigi sempa ya na ye mfa eho no endi agro na obonefo so ade bia onyame beye no oye ne cantam fit minim se Lucifer so free China there I don't know because China for ena bruni pa ne ho asem no oye ade papa no ma ye duplicate no ma ye cantam fit no mo dia ba enti minim se Lucifer free China there I can tell onyankopon yi ebo Adam a wo yi ne mfempade de bo oba kan ne ho no Lucifer so try say obe try and manipulate the onyankopon aye no wa ye niema de tia de onyame aye na eniji sama Adam ehu ye onyame bo oba ma no na ni gye no obe say adekro no ama onyankopon kra ni no ho so obo oba kan be ma so what you say enunti se oba ko ne maame anane papa nim ana be ma ko ne maame anane papa nim no ko de koto nanim se wo hia oba na ye hwehwem na ba bia wawura na ye papa eya na eye ni gisem tete no ye nananom se obi ko hia oba no pese o ware no ye hwehwe abusuanim tete no ye nananom time no mo ko hwehwe abusuanim se abusua na o mo ba ne kumu sa abusua no o mo nya kohwifo so what you say sa abusua no o mo nya nsagea etware ene dam eni abusua no eniema bia enkoyi eni abusua no o mo hwehwe sade we nyina na sa niema mabobosi ebi nimu a afa na no mo ba bi sinkonwa tenase so what you say ene o mo baba ana o mo baba ma no akasa ne apeda akwa abusua nim so what you say ene abusua na kokasa se ye ba no se wo hu flowers bi wo fi ha opeso oba na obete na wono so de ko ne fie nti ye ne mo ba be kan hwe se kwan da ho a so what you say no mama mo tam so mo nko no mo be hwehwem nti wo mo ko no nko hwehwem a no mo so atena se wo mo so ko cheke no mo hwe na abusua na ye kama eno skra no maame no frɛ ne baba no no ne di nkoma otumi ne kasakua ye ko hwehwe abusua no na branti bi firifia wa base wo ba be pewa ware akua utumu se one brother ye gina nchen ba bi edi nkomo nso ne maame frɛ no pewo nso no ato ne ni ayira no ye te se bi asem no onim ho hwe so what you say nti wo kan se ama sa na wo kan nyame so medwene ho nti wo bon se wo frɛ no no wabusa no na papa no so mama me ne pressure what you say because maame ne body ya na wo muti say especially a man outside na medina nti wo bon se wo ne no one ne kan o se akua ho sa abranti a wabe yo so pewi wo mu fie wo mu ye mranti bi a wo mu padwuma wo mu nya basabasa wo mu hwe ma pa wo mu ye nkofo bi a chese ebusua no wo mu di wo mu huni maame ne papa no wo mu di wo mu huni pa wo mu ware mfie dodo a wo ma hwe wo mu ma wo mu nya basabasa nti akua mesro je pene na wo papa epemuaye so ate ase na maame na hyase ne ba edi sa nkomo na sedru be ma no so side so a ubon se be ma no so tete ne papa na ase na oni ni di nkomo nsem bi wo ha ubon se na papa no totoma no na wo gusegusa no eno na se na se ne kwafuo mu a ohia no niema obeje ne niema so a otumi di na chi ne kwafuo edue si wo ye bi kuma ne budua no nso da no me ka me kire o se brakwasi edue bi obebuo no enya asem ketwa ne nsem nyina be wawa so what you say so onam kurum a ompese ne ho beba asem se de be ya yenya ne ho asem bone nya de enka sa wuti ye ya unkoto sa brakwasi ka ho da bi because wokoya
ne records no wasɛn ne record so what you say te say de wonam America na wo drive police hia wa nya fe na wo be hia wa odi u ka na chi saa na wo drive o plate no wo driver's plate na bo wa yi na chi no wo type o be type ahu so wo de car pim da wonim so wo anya criminal records bi wo wa yi so he knows everything nti before nsa na wo be gina wo no wo check wo records nyina efie so wo neighborhood ho no usuban ene wo ne ye na de check wo record because wo bi betumi akugina ba bia afre wo bi egusa wase am ya hwese di wo sitie ene nti no se abra me nyini ba no se me maame so no obi nkasa me ni nipa ni problem because that chi se me kwa aware a me nim nipa ye beba bebu samase wo ne nchen so what ya se nti wo maame tumi ka se me ni sister kuya ye wo asem but nyu no na wo asem maame papa na wo ye no nti wo maame ni sa sister kuya nkasa nti wo se sister kuya anti kuya so ne me ba be kwa kogye ne nema so what ya se owi anu wo hia wo si mo wa ya de because be ma wo ba be ware no unim ba bi obekwa kogina se maame no wo kuhia na kobusa wase a ena ka hu se sa kro no susu omo wo no se nipa ba kunya se wo record no anu no so what ya say se nipa ba kofo be gina ho ka se get away o mu hwehwehwehwe wonya kape eno anu no o record ya se no entu make sure so obe ya baba wa anabranti a ubu ade a obi nya ho asembone nye de enka na se wa ware tam dua ya bowo achidom ni akugina wachi ni aye bibia ama na ye de ama na ye kama so what ya say ye de wakọ kunu fie ama bibia ye kama obi wo hokra wotunu se abusuafie ene ye de ne ko obi wo so ani tiri ye obi wo se papa no ya bossesen ama no no akotenem na afei wode ne yire akotena se no mabo mo bra de bia nso be ama ne lake futu oba ne papa ho na papa ne tunifo ebi wo kra oba wonfa ware mu problem mo beti na papa no akwasi won sa aware na wakomu no aware de eturu bia wo yire na obeko hwe yie se de be ya wo yire no nya asem a wonfa nkotena nkwankwa nnua se nkoto dame hwe yie se wo yire no nya asem a wonkonko keka nkire obi se bibi ni ne nkoyi aware sa na tie so ate ase nti memema wo menya wadwen se wonko na bibi beto nti woto no ma hwe wano se de be ya wonfa wasem nkotena bonten emu bi nte wasem bibi ni a wo de wo ba wo papa wo ka kire bia me no betena se ni aka ho asem na de yeboro ye so no ye betuma frem panimfo ni nyina ya tena se nam no maame ya kama bibi atotodin ma oba no so kofia no so ne maame ne ti mukanse no no so ka kire ne kua aware na wakomu no de mesrew emman nam fosam ani akohwi bra emma awaresem emmeyew emfa wukunu ho asem kotena bonten enkoka sika wukunu de ma enkire wo bibia ka to wano nare ka wo no ukunu aware mu bibi ni na kire wadwe a wo de o maame wo ba na ne meka me kire mu bo se na maame so tu ne bafo sei so nti o mbetena ho no ma ware unti wo ho asem da nso no mo ko so what you say enne die ne hu aware mu ye de ni to fom a enne pa die ne hu aware mu enne ye fi se ye nim die ye ene die enye ye kwa bonten abrante timi de nani kari ababawa no wode naba opeso ware no oba no ne maame ka ne papa ka wode nanim ene ne hye ene kwa ware nti ena amama ya ne bebre epia bonten a wankoye nunufu a na okoye ne to so what you say wankoto Brazilian hair nguni tiri so a na afei okobo mesh na egu ni tiri so just to attract man but enne me pese berma bia ohwe me na oba bia ohwe me nese yemfa ahofe ene kope ba eware ahofe doesn't mean say this lady is a good homemaker so what you say ye di suban ene kope ba eware yemfa ahofe enti so wodi wani kari ababawa e wona ahofe mu a me se wodi na ahofe be kwa kofa na bana ni suban nti ubegya na utumi ne ntena ye Bible yi so ma ya tie ase se Kristo sumu de yi kira warija ye onyame se warija ye na chi wade number 1 nti so wudi agoro na wo mo bonsam kokari ababawa ana brantie de ma na wo ba na wo kasa ge no na minim sei na wote sa ge no wo ye kromfo pa wo se ben kan kiro se kro no enyai ba ade ba ko peni gu awade ene adwamamo ade ba ko peni be me se hu so oba ana be me sa ware biem ene se bia na yire wuo ana ni kuna wuo
anase obana na bema na kobo adwaman sane ma mienu ena timi mu obi simi ware foforo. So what you say? Apart from these two things, who do what you di agora ejem ubeko eye easy man so ubeko. So what you say? Na no hano enya oba. Mame no to me kasa me yiri no aduane obewie ne mu nam nyina sankwan mu nam asa enya iba. Me yiri konkonsa ni wo ye konkonsa first class enya iba. Me yiri di o pentoko enya iba. Me se me yesofo nso me yira no asem ntima sori kuregu wo se nyai ba untumi nyina sa niam we su nyai o yire. So what you say wo se dwaman kuto. So what you say eninti so wo mo ka se aware di nipa bebrebe kogem no se aha ne gina ena se wan hwe na wutira nye yie na wo de wani kokari ababa wa na se wo ye Kristo ni especially mu amugina Kristo mu sesen amunyanko aware ne nhira no me kan nhira no wa me nkasa wutu usije die mu nti na me kasa nhira no means unyanhu the good things and the bad things in our area. Nhira no sa fei na wo be ko ne ye kire wo because unya de hu ko wura aware no se wo mu a waton fa ahudie me ka me kire. Uye bema ana oba waton fa hudi onde wo biem. So what you say? Maame bibi betumi asi ewo wobusuam ewo se wo seek permission from your husband to be able to attend. So what you say? Ontumi mfa wo bu so se ayiye bi aba ma ho hya wo legis enkogina tie enkotu enkobu atopa wa bra wo kunu enti ase. Ontumi nkoye de wo pe waton fa hudi. Everything you do no is supposed to be with you and your husband. Ntia sebe ye adwuma. Eni kwanza ukoya ade wa bra ukuna koma eni wachire. Eni kwanza ukoya ade wa bra oyira koma eni wachi. Okay? I was say share adwene. Adwene ko benkrum. Bibi na ye ya, we have to sit down and talk about it. Se una first no na we will be open now for some. Unu namfofo na gene wa brabo ho se wa baba ware untumi ne namfofo nwene abrabo ho untumi no maame no papa nko gina ho ema me pese eje sei me bo me yiri dwetire no de koye adwuma sansam ne yenka nkire ye maame biem. Okay, dia maame beti ye niam bia worse comes worse na yem pese abontin so ni bi beti na mu here will be to come and join you together mummy no mo traya enyiye enu kra no wo we wo maame ahwe se di wo sitie se wonye obi obeka kire wo se wo sura ware gya wo nya ware pa. So what you say before ansana wa wade sembe ko wo maame anim no e wo se we wo maame ehu nipa oye aware no se di mu siti wo no sei na wo dwene fa wa wade ho sei na niam siko before ansana wo de wasem ebe kokoto wo maame wo papa anim no e wo se we wo papa onye papa fo no okase o wudi abenkwan bebreba e wo se wudi nkraka ho ma no e wo se wo se bi ka ho na oyiribu se wo papa e kasa saa yemfa ya wade sam nkonanim. So what you say? And a woman missusu e you be a what did you want to yeso yemfa ya sam nkonanim. Uye maame a wafa wo yire ne se wono ankasa ne yefunu mu ba papa wafa ogukunu ne se wono ankasa ne yefunu mu ba na odom aware mu join no ote ase na nani je hu wo musa na bibisi a wo Kristo mu asa wo de wasam ko nanim a wo gire wo Nyankopon asam so no wotufo wo mu ne yediri asam ko wo monim enye obi asa ena ne me ka kira wo se katramayi a edi mokodi nkyene enye sa katramayi nyina na de wo ma no to awade mu aware ne yeye obi wo hono ma wo sinkunya wo awade hu se wo ma aware na sopa no aware ne nye bi mu da me ka me kira because aware ya de a Onyankopon ani ku ho no obone fo tu dwa enti wutra nye na wo de obone fo odu ko ka wasam kire obi ukuta se be previous am baye ana bone e wo wawade mu no wo de na no ba betena wawade ni mu a me ka me kire se wawade na enu ano enne se yebehwa nipa ne bebre e inviting kofu bi so omumra o mawade mu enne me busa o se wawade na ni gina brete sai ebi no mawade no kura gu. So what
what you say? Ebinum aware no, wo de koto nanim say, bibi say na koto wa wadiem, omna meka bi ma no, wo betena se wo wase si tru sa wade na gu. Yes. Oba bi wo ho, wakwa aware, wantumi ansustain wo na wadiem, aware na gu. Omusa no, yemfa ya wade sam nko wo manim so wo meka bi ma ye. I don't care how old she is. Onyame wonsusu honhom no de ama. So what you say? Until you have to be careful and know who you talk to. Ewo wawari semu. Eni se wo cause awari so a ebia wo hu baby, wo pese wo ware no wo hia berima bi, wo do no nye obi an ye ne kasa wo sa nipa ne ho. Yes. Enye obi an ne katrama anana so yi, e wo set wo preparation a wo ye ade ewu awari bi mu. No. Because the unyame ye no eye fe. But obonefo si true say obe distracted. Nti sa wo kwa ware a o si boy aware ho mpaye. Yemu bebre yesi so ya mo aware no ho mpaye. Enti yemu bebre titi aware bi ase a. Se ka aware jaye e fata Kristo a. E na onyankopon ankasa aware jaye ye bone a. Nki yemu bebre nki be jaye aware this time me no kase. Because obi ebi kwa no ti Kristo wanya daje mo mpaye. Wode na ho kire bia na okum e de koko kari abrantie ababawa e koko di na chi obi kodi obi echi because of ne maame ne papa wo sika obi kodi obi echi because of ne stores bia wa bie obi kodi obi echi because of ne sika bia wo obi di obi echi because of na bro chira waba just to help me to go to abrochire and into kodi na chi nso ne nyini kunu no mfempade no mfempade ni bi wo no ma ehinhem mu a wo trouble. Ebi wo so a echim so wo trouble. Ebi wo so a tese ahojo ankasa. Wo ye ne hwende yi. Sa wo koto sa wade bi sei mu a chense de wano mo wudro, wo bre ankasa. De wo mpe no eno ne de beyew. E ma wo Kristo sum to sini. Me ka me chiro. Wo bie Bible mu a wo kunu na wo yire de wo on pitch Jesus asam na ne buofu. Obesi true say nyamesom na wosom no untumi mfa nkwa wieye obeya ade ma wanya ne ho mena sepo. So what you say? Bible say yebumfu but me ma bufu nkoto awia nkoto yebufu so but me ka jiro say obabi betumi atete wo ma wanhwe ya obeye di ni kwasa wo ye obere ma bi betumi atete wo a one she your sister, who be no more drew, who be to say the wabodam no. Una my bones are kasa. Me come at you. So why you careful? No bonnet for no carry will be. I didn't know pa. Who be yet to say bodam me, una manao kasa. Me come at you. So why she ya? Me say, maybe a bet tete wama wadian would die because was so baby janet janin in the hole. Ntiade no babe jane na hona brother wonim se de wo maami suban sitie na osori so no akosesa waware samakogu nanim wonim se wo maami jealousy pa ebikuta no woye obi a woye jealous se nyini pa no ntikura ka wo kura ka ware ko ma anware bi so what you say but wo pa die be siru no osesa na de akogu nanim wo sister ya wo tiwe wonim se Uma me brother ya no obeware uma me no mpene so eya wo popenti na ware no mutumi ware ye enso kunu ya de se wom na odimri kan wo kosese gu uma me anim wanso nim se uma me si djaw kunu no enye bi ni na wo tewo na wo te kitchen na wo kire kwan ye faso jai be ma enu wo kire kwan ye faso ye motriti be ma enu wo kire wo se be ma no cross se ni wo ye ne kra na ne na so what you say oba bianso nim se once na maame na wo no ne de ne maame nim nyansa de obeka bia ye fa na me ka me kire wo ne maame biara onkuta Kristo onyame asam ntini mu onyame wisdom ntini mu no o de wiase ne obeka sa me ka me kire wo obema wa unse sifo ye wo ma bibria wo ma bedura buche wo ma wo miensa enan enum a o mo maame no ma no kasanti o mo jeja wo mu kunu no mu a enne wo mo te ba bi su a wujuru ho ntiase ye wo merima bebria wo mo papa no bi enam se wo mo no o mo ba wo mo bra se bi wo mo sitie
tena se akosi wo se de wo hu si eden no oba di so bebua e wo so sa man bi kan ho no wo hu se man pe sa eno sa no be respect o so what you say and nti okunu opesa wo so onim me kira wa de secret bako so opesa wo hu kunu ni suban ahwe ne papa yes for when it to ne papa lifestyle say you see here ne ho so ye Kristo ni so kra no a just be a wayere no ho bompaye age no ho afiri sa no minim anye sa obe ending up road na ne papa nam so ne ho ha no be fa me ka me kiro me the many after from me hu ye nua mema bi 80% they were in the same lane as their fathers. Okay, and it's a papa no one shama me come chiro sex sister woni ne be wunu on sham kola no sanity because ye see asantefo ne kan masem omuso mudi enade me come chiro say nya no kore nti na wo ba brucha ye DNA sa wo ba ye DNA na ye papa no ene ye DNA nya maame no nti we kire say papa ene wo ba nya maame na wo ba asantefo eye de say ofade DNA azanti ene ye see DNA enade ba me ka cho say DNA ni eye father enye maame nti cheki papa ne line ni se be ma no be ye obi oburu ma na papa ne tesa duli ube hu se suban ni bi wo be ma ne mu so what you see the same as a man bi so sa ne kono ena ka hu se di ntia mi jira mema ho mo ye mema na ye head be ma na ye tiri nti wo ba be ware be ma wo hye na se because ne mfem pade ba ko ne yi de bo woni ne kutatumi wa busuanim so what you see ne boni hu sunsanso ne betumi antomo e wa busuanim sa wo ko ware be ma na ye hira na wo so wo be ye nhira e wa ware nim sa wo ko ware be ma na ya dome no wo so be ye no me e wa ware nim e be fa wo ma ni nyina so sanity and inti we have to be vigilant. We have to be careful. Yema unyankopon lead first. Yema God should be our leader. Yema mpa yemo. Na unyaminyi yemfim pade fete. Anya sa me ka me kire say. Me se ube su day and night. Woni be ma betena dem afi no mfa ne ho kan oda. Me ka me kire. Unu kunu betena dem a whole year no mfa ne ho kan oda. Nso na wo so mfa wo ho kamen wontumi so koka wasem wo de oyo ba pa for wasem ko abontene hwedi besi enunti mu bebre yetumi hia bema na yetumi ma ye ho kire especially a man na yese aho kire wo mu nti wo hia bema ka me pewa na o hya se yi ne ntade 1 by 1 woni beba ho so na o sesa na niam nyina na o de tene dem nti na ye mani bi yetumi stupulo to the level be manyen ho de so no na wo miensa ne nan enkoye so what you say ena mema na me pese mu bi ti ase se enye hyenhyen nyina na yesika wigi na aba na mani di go mu ti so no mo yeye wo mu to na wo mu nika bubu wo mu tum wo ma hyehye nika ne mini skirt ne ne mani ma bi yusu aye se gon no sa wo pa oba papa wo beti wanim da chia enye oba o hwe ne outside appearance debi hunu say wono oba betena no no wabobra so yo oba onim nyansa enima be ko yama so yo oba jimifo a onsa besi fom obema ne sika mpempe mebusa ye nua no mema bi omo wabrochire mumu bebre mo ware ma agija omo wo Ghana sika mo speni anka mo pese nka oba no boa mo na mutumi kukuru japade bi si wono enam se oba no sebi mpreduasa jimi kakra wona fantino waseni sika kwa wontumi enema ntumi nko hie because wo seso boafo na oba ye no wa meboa obesai enema so what you say wo ba ye no wa meboa wo ba besai enema yemu bebre emani bi di echidi e ba ye no ontumi ne bema ne ntena se enka di bi e beboa no de bia no na famu de be yama no de onu bi nya de ko na bushim eno nko a so what you say but so mumie ni nyina mabom ena mo ye niema na ekoyi a nke beboa oba bi so tena chire no wo se ni kunu ye obi o ye ma
asem oye nsagiam na dachi omwa na ono so onkasa ono so kaka obi ne bia na odisie omma wadwene because wo hu so wo obi opema ade mi koye kro wo de ko hwe ni pasmesi because wo nimu so wo de se wo sese sika sha wata so ko party ase bi ma nti obu kohwini nti so wo te sa so wo beboa wo pam abobra ne ye omfiu da onyane de kakra no afre ne wofa mo nyi asase mame no de boss sia ma ne ho because wo hu se ni kunu ye kohwini ontumi moa no. So what you say? And maybe so nya botre eti wo kunu num na ase abesi sabre obi a wari 20 years 30 years wo hu se ni kunu no nya obi a ye ne bobra oni ni so ade hu akohwisem sa no de ne nam no oba no so aye din because be man na wo power wa busua nim no mote oba bi tikrum hanom onko adwuma enkoji sika man account de bia ne sika no oni ni kunu ne save bom ba eni suade hu na be man de bobra no ni kunu no oni bi okoko ne kanso osefo nko se semfiri wono nko e ma de nyansa be na munim nti okotena se no ne nkofo bo ebotadidie anwe nsagye mo a ho no okoka na sem na namfofo no mo wi mpetehye no ama na gye. So what you say eni ntini man koye Sama bebre ene mema bebre benya kokoduro aba bontin so mo beka wo makosem a me ka me kire say enye easy. It's not easy. So what you say the same as Maame fobi so ene me ko all corners Maame fobi so ene abetum say e ma bebre umbu o masem they don't give respect, they don't care. American Embassy will say, I don't give a damn. They don't give a damn about Omonsen. Why? Because Maame, what's not say shada to teneba. And when him obana or ban say, you will see who ababa where you know. One she obeman and sexy from nickname Neban and sexy from. Nti Maame is very protective. Nti omoko yesa na fe ya dana omoso omo ya before. And then again, or per solution. Others say, Obeko malam wako jedru. No, dear Shasia be dupu, bano said the bear okasa or ban on tio. So what you say? Obeshasia kodjedru dupu, ban said the bear okasa or ban on your day on tio because who said Obano or no ye very close. Be beer or muye bian or boa money. Ntis a sadia or bepemwa and one obepeno. Others said, different trophony be one obeko. Akoji follow me boy akoji niema bi e dia be gugu duani mama na di anase obekọ malam ho na bosomfo bi ho e de na wade akọhọ wo mase na waye otok na watumi edi na chidi obeka bia. So what you say ena me bi secret baako enso a kire ye maame nom amwo mema na e ma bi ene wo mkọ aware no maame as asew ene me ka one secret a kire sa word we menka bi da se bema de obaba be kire se ante oba we na me pese me ware no most of ye maame no obi tumi ka se kuya wa ba ne de me ba no on se won de me de na ye me kunu agya wono na hwe me sa word me de na ye me kunu no maame se wa ka bi da ana wonya nka bi da don't go there sa word me ba na me de na ye me kunu. So we use sa word ni say wom net of for more. A free sad day ni de kono. Lady no unhu as so da. Unhu as so bi mu da. Obi hu te so obi ne kora. Enti on treat you te say de e wo say oba e treat na so but obi treat you te so obi ne kora. Okay? Because me ba no ono na me de na ye me kunu word na we use ye no. Ada say e ye hunhum kunu asem na wo kan enye physical and nti ono so beti true say no wanya kura oba bia nso kire nieman nti wonsa wanya kura no so de obesi true say oba no ene wadwene nkobenkrum na wawini no ama na ware agu nti aselfo and somebody bi wo hono mo a ya na ye kan keke we don't know the attention. But me catch also bonefo bi nipa adwene mu eduru ba bia o de bebo wadwene mu don o ti de maame ne kan o so de ba na yimi kun
wode na yini kunu ono a na hwe no nti waba na kuya mesrawa abotra ebia na nye maame na dwene no but obonefo ma wakoda no waka kire say remember the word that this woman said and nti gine yi ne bo waboso woso wode ne ba na yini kunu so what you say nti efi wo kono wo so wo ba betena se ene na tena te so obi ne kora enso bebre meka mono monse no montama enko benkuru no bebre fare ba gina sam ya maboso yi and you never use that. I don't care how much you love your son obi adoneba but be careful certain words about bonten and yes sir Oban will use it as a weapon no the best step up against you na odo ba first na ka no ba you say pa obese oba no. Be careful. The same as a man so. Papa bi obi abase obepa obeya ware. Ono abeka bibia. E bi kura wo yire wonti asibiem maame na wu omo maame ewu onti asibiem. Akola na ne no aduane ma wo ye obibia. Nti oba ye eja me by the eja me na ye me yire bo ono ane no aduane ma me di. At the moment a memon tan chinku deep maku na ya na chisasem. So when you use sa word ne pa adan to kokese be ba na ye me kan me ko so fo so mesi wo mema no mutachini no wo kan se papa no kra wo ware ne ba no hunhum because me kai pa se me ba papa no se one wodo waye ne yire na ono mu duane ma ne kakra nti that means wo papa ware wo hunhum. He will use this word. And until we have to be careful. I don't care how much you use the word. Oban to me nya wo yire ukunu. And oban to me nya wo yire. Nti skip that word. Me mani free wo emma bonten. And yes sir, omonefo be use against you. So what you say? And none of the brain ya me ban kwa ware me ne me be ye kama me be nya ware ye se wom efiri wono mo ne me ma ne ma me kra onka bibia nkyere no ma me bi so wono ma owure fie pe e yakosi na ne no ni ma ibo sanse osi o ma nye bibia o ka bra me ne me nkasa ane no ni ma ibo sansa oba ne de no yo ma de wo de woni muntia bra be ka kire me wo ye me yo ma me be ka kire me oba na wo sesei wo se ma ni skana ante ubeji di se sika me di ma me yire sika woman is saying me ma me yire 100 million se ko fa akosi mi de se wo ye jimi uzo ma wo yire saying 100 million me say on so wa jimi ka wo mama ne so wo di se sika we ma yira na ka ma me na ka nyansa kakra ne agene kakra kuta me na ka me de tufo e ye de no ba wo so di wo musiti wo ne ma me ne se de ni brade ne ma me nti oba hunhum oba wo so sanam ye duane wo didia esi wadrum wo masesa na magusu wo se ne ma me nenu ye de me kra me ti ye sesa no de ye ne papa no na ye no so se sika sama amano na ye de ka tire me nti me so beji di se wo di sika no akọ business ma sika ni nyina ahye ama se ye de bank ne ka nti na se wo mo sesa yi se bank ne pe se o tua banka why di mu ne wo se woni di mu ma bank ne magi no da bi ante eye mi di mu se mi di wajini o nso ne yire no wo amane kwa ware a yesi asantefo asem se onyaka be ma ne di onyade o de befie is a lie a Christopher yen kasasa unyaka unu ukunu dia unyade a unu ukunu dia oti unyade mfa nkofie. So what you say? Unyaka e unu ukunu dia unyade a e unu ukunu dia e both of you. Ntubo so mama ni na mebe wajimi me kansa ka kire me ena ni mebi wo hono mani kwansa wo ye ena ni nti wo ye no firi mu fia next time obeye bibi pe obo so dimirika na okofre ne mama afi ne mama da bi yenye ne sa eye sa wo be jimi for me man raise any jimi akata for bese or say I didn't raise any no food. Okay, o bramin cho se di sie no we fa we man nkakra ebe ye kra wonim oba no se di usitie no wonya sika wo mu emfa sika kese san kyerɛkyerɛ oba
Wo di sika kese sa kyerɛkyerɛ oba ma wo ni brebrade wo hu sika enye ntim fa sika sa nkyerɛkyerɛ no wo ankasa fa sika ni nyina yiwa wo business ne fa ye wo adwuma na wo de bona konhoma kakaka wo hia bibia na wo yi no de aman. So what you say basaka we kwaba ena we so kwaba kamu nyina mo de be join it together nke be buma ye kese unless say won se bebia wo yi level wo no wo ankasa won sa so a wo betumi atiki care the whole family ama bibia ye kama. So what you say anya sa you help each other obi wo so a no obekọ ne papa nim ana ne maame ebi o yo ba o ebi ko na bibi won nsem papa me pesa ka me ma me kunu mi sika kakra na odi ye adwuma o se he o ma kunu ho sika kakra na odi ye adwuma be ma na he oba na so oba na he be ma mi busaw be ma na he oba ana be ma na he be ma ba yi be ma na he oba na fe ade na wo sika oba ye no wa metu se wo sika nti ade na wo do sika na ma no koye adwuma no nko sesa ma me gusu nko wo baby basa me bo fama no wo hu so be kwakọ wo uni mema ne gu ya adwuma ko munye bi nya no wo sika bi o mo na wo so odi bo mu dwetire na wo kunu no no so obe ware wo obe ma so di obe ware ba on ne heba nti ade na do sika koma no no so kire wo sei nti de bia wo sa ware no timba to woni tete wo ba me pesa wo ti ase so se nyema nkoyi na wo ba wo brother no no so odi ni sika so no so ko ware obi no so ko hemi pakro o try cross obe he wo mo na bro so no so ne yiri ne de be fe so what you say enenti no se wo ware na wo na wo yo ba e na bibi wo nsam na wo betumi aboa me nkasa mpratwe nye mpratwe asam na mekan me nkasa wo kutasika fama wo mpra nye ho asam na mekan wo ne be ma na tena se e ma me no toa ene me ma wo ma ba ne de wo kutasika na wo yesa wo de be boa na wo be yo 419 wo be man sesi ukunu no na se wo nyini ni wo sika ma de na wo gi na di akware no ene na tena nti first place se wo nyini ni e wo sika ho a unipadua no a esi wonum na eye sombo ma awade ene na wo gi na di wo nipadua no na ne na kwotena dan ba kom nti se wo nyini wo sika ho de ene men nware no because unipadua no so chen sika what to me do unipadua ne brother na kwotena aware ebi kura ma wo de unipadua gina di ene na kwotena ene na wo na oba ye ne bibi kaka wo de ma no no e ho na wo nyini ni sasan ene ni kwasa ware no kom. So what you say oso oba beja ne jane ne na ho wo no kunu mu koka mo ho abom wo no yiri mu koye one flesh mu bibia be ye together mu ko dwena bom mu ko share bibia mu wo bia mu share together obi anka ho bi se bibi si na emu yiri a eno na nkofu bi bam eno kra no like I said we wo mame ana wo papa ahwe se de ne level sitie ansa na wo de wasem bi akoto nanim. So what you say and yes sir you don't say it but what jinipa ne di ama na timi no wa ba betena se afi na tika hu na wo nyini ni ene na wo ware ne yede ene nti no beginning no ansa na mo ba be ye one flesh you have to trust say aware na mi kumu say ne besie e de ne wo di kan ton wo fa hundie aton wo bibia na wo sika etimi hye no ene na wo trust it. So what you say nti so nipa no be ye obone a wo nipa bi obetuma ye obone nti all these places no we have to be careful, we have to be wise. Yema ye nna ho sa wo ya babawa ne nyankopon ye wadom na wo nya ware se wo ma enam fufu wo mu wo wiase no ye no wo mu nto kese biem wa be ye warefo wo lifestyle e different from obi on ware anya sa enima na moti wiase mo ye tama na mo ware ye no they will want you to do the same thing because one more wo no moto they know all your ex-boyfriends wo no mo jai so wo da so ene wo mo ya adamfo a one day ombeba be catch oba be catch ni de mikunu de nyagro ebi kwa na wukunu de wo fatiti bi mu enam wo mo so nti wo be reach out to your ex-boyfriend because wo mo they know every secret. So what you say
And until you have to be careful. Yen kayensam ebedru satam na waware no. So first na na okeka won sam kire won namfofo a. Wonya ware sei wo mu. Wo no wo ni sade ne biem. E wo say respect beda montem. Wo ye oba ware fo. Enima bia na na omo ye no. En happen biem. Ema kan wo say omo ware ye no. Wo do wo so ba waware mu a. Anything can happen. Omo betumi atu kunu gina ba bia kansem bia kire no. Obeju omo di so. So what you say? Sa asem we me pe enkremofo asem o sa asem we. So ya kolase die na at the moment ye beba be ware na frifie say wom. Even in tade kra no ya baba wa no wo hyehye no wo de ni nyina che. Afi wo be hu no be frankoma. Wo be hyehye ntade a e appropriate. Afi ye de na ko company mfo ho. Oni na gro te said the first no ne guess ni dia gro wonya ware nye de ne kunu fia ni old friends ne guess no mo ware ye no ono mo ntem no eno ano no ono mo nya ka o but ono mo nye de no first no mo ye ne biem. And Christians, we have to also learn this. And then na fufu bia be we ya wade no mo say niema. So what you say? And I make catch now so say we maame ansa na wodo wawade sama koto nanim uwe wo papa ansa na wodo wawade sam because e bia wo papa ko onye Kristo ni wo no abeye Kristo ni ena Kristo am wate ase se e Kristo fo di nya wade ye muradwaman wo papa so da so ti wi ase a wo to sori no ko tutu ne ntuma tena konkwani ase wo twitwa bi. So what you say? Nti wodo wawade sam aso Kristo ni no koto nanim a wo di wi ase nyansa na bema wo e wi ase nyansa so ni Kristo so mo de na ebo abira enkoye. So what you say? Nti edu wonu ma yenka yesam because the Kristo ne kan o papa no no nte ase because bi a wo si so no o papa no waware be 5 aso Kristo ni wo so ntumi ware 5. So what you say? Nti se bibi si wa awade ni mu a wo de wiase nyansa na ebetufo onfa Kristo mu nyansa na ebetufo. And nti you have to be careful. And I kokra no kan aso Kristo ni no de eye wo mu afata Kristo no en na wo so fa de enye wo mu no you have to put it aside. And also just say you have to disrespect your father. No, men kan sa fe buoni ni de bi esefata fama wo mami oti wiase ana o papa oti wiase but advices ni bi wo ho na ne trosam ne mo abira enteki. So what you say? Emfa because one you ya wo be fast our advice na de wo be ko jem wo be hye ye ba Kristo ni ye ware Kristo ma ye ni ne se oba de wo tena ne nchencha o nti wo se wo fa mani bi kan ho Kristo fo nkasa sa o Kristo ni ba enkoye se aware ye wo ba si di wan koje duru bia me hyase a wo kunu be gya wa atwempena e Kristo fo ma ye nyesa ye mfa duru mu aduanim e ma ye kunu no mu ni ana yenkoye mema chamfa yemfa duro enkope berema bi so wonware me e Kristo fo ye nyesa nti sa wo ya baba wa na wonware ya emfempade no onyankopon ko anenim de woni ne mfempade se to join you together malam bi ni wonu ma wa control ne night ne dem enkan kire wo se we ene ye mfempade no on to me hunu odeden odifo trufo bi ni wo betuma ka kire wo se takua we ene ye ukunu beji adi we fakugo aduanum na man follow me boy no follow no ukoye sa beginning ne de office wa chamon beginning no be fise wa chamon so na nya mfempade nti no sofo abrobe ebe wo untumi su nyai. Yes untumi nkom ma mekasa wale we sa na nya mfempade nti wo so mija untumi nyai nti wo betene mu akosi wuda wudi agroso de wo be kojem why e bia be man be kokoso sama obefampna wo be ye wadwe sanye sasa de wo so ko aduro so na wo ma na bibi di na wo de tafa no bibi no so wo koje no so kire se wo kojem. So what you say? And until we have to be vigilant, we have to be careful, we have to be smart. I will say ye careful e wo ya na montu e wa wadim ye mu bebria akwa wadim and nese onyankopon pie na ni monyam no wakaso wo ma Kristo for 5 seconds wo waware ye nyebia kokoja ya me ka me kire emu osofo e beja wade ye bini because onye obia na tena se bompaye e ma wonyame eyi ne mfempade de ma no nti mfempade ni bebre wo ha e wo ye ya enya asem keto e na ka obi nko na ni kunukura wu agya no
Eka obi nko na yire da ye wan sori. Na won free no so kura nko na onye free. So what you say? Nti awade ya de onyame ase da hyeha. Ye mfa duru nko awade ntu duru nko awade da. Enye bi da. Enye bi da. O sesa no me ma wo no wo ma na wasefo. Enye bi da. So what you say? Mo tete wono ma mo me frɛ mo ekwe bra wo de jimi no. Bra. Enne mema na o maba. So one tafa wo mo kakra. Enya je o mbedo. Abranche wo be ware no wo sika. Hwe na dan ya wo sisie. Oba bi ehia na no